खूब ले अभी पारो के पे या कनी के वीडियो ते कुमजुर ngi priang so phai अभी पारो पे या कनी के YouTube channel jonga te menta ka sngi pan ngan pen EP kumno ngin sai ngin pen khoi mo ya kani ke engine joka kali te shwa jonga ta padam shopping site te nya bana tip shwa mo kinung min le kanang ba kali kanam thot arang site ka ti kapanang kong kalong ba gimdai mo pan sai ka ya ka engine joka kali por ba dang klun ti ngi hapan I shwa tala paja ke engine tala paja mo ti ngi salang man site support belong man pandai rai kat barang kloj am ngimlong man pandai ti kapar pat kilong ba shopping site shopping penche ya ka engine jong ka kali ti battery nya ban lo chwa terminal ma hapan lo chwa negative jong battery haban lo no chwa kanang ba lanang pandai kanam don kanu ka short circuit andi kanu ka AC mod lanang pandai te kandon tangba barang por pram ngkan mau ba di ban lo cho ni terminal jong battery dapat papan dan sa ayo ti na pila dapat lo terminal jong battery mod ka na hi ban sai pandai kamu pilih ini kali mau kadang mau keempat aja po tambah kompai ada belum mesin seperti habiskan saja kan lanjut engine tambah akan kuat di ondangi lah dapsan di ngihap banyak perkyang no dah di kanang ba ka kanam la mo pansong kindu caka juro mo panlat kindu ka sarang di hapam di site am kapor ka piang ba kamun ba kande kapor pasyet kasngi mo One hour later. hadian bangila ap katukat ni mo sikantai di salong mo man konek na unu terminal jong minus jong battery di kemut kali kal arak yang di mentangin persan open start di kobles buat perlang di ikini video ini kerja dengan polos koipan na mangin na la siya video na ko sini koipan kasi